Де бу көберге 6-11 километр капсыгыны хагалатылар. Көберге бастыкынан кыл мунуктан Яков Павлов кину тарсатыта кежик монгуш. Туйнес. Күрәктәһи Иван Ярыгын атынан спорт дворы хыгыр. Үс көбөрүнән хагаланна. Бүгін биллерин кудук программа быһытынан. Бенсетте 6-11-17 килога. Эддеңгө тустуктара. Оны таханан төт яһаңа жакталла тустулары бар. Яков Павлов фототагыта чурыптыгы ытылды. Николай Николаевич Тарский атынан Сахарин бидилен она командадан бастырын чемпионатыгар 6-11 килога үз меснел бута. Кинонна хүддә хүчүгә капсыгылар көдөр бите. Бәйте билеге курдуктан полу хутан туртта. Монгуш bir балым 2 балы бедилер. 2 нуга каттыраны хебет. На ковре Б весовая категория борцов до 61 килограмма. В красном трико борется Яков Павлов, в синем Кежик Монгуш. Борцы представляют команду России. Ergen bir. Bastı kötü hümme bir tane oturtacak günde kaldı. Bastıkı tühüme bütte bilingite 2-0 aksandan körügü kurduk. Tuğba bu hakayen her. Yakov Pavlovka Sakha Respublikasının Dongutus Tuğba Sümer'demi Kamalat'ın klavne treneri Alexander Akanishnikov. Vanna emniyet trener Narodlik Naklastağ spor mastera Igor Ponomaryov. Sübeliler. Diğer ikisi hümek. Jami maangi kutuk tira hatar bolla. Coba. Dit tutuwa ho kate. Emek ki bang. Balahnya rata dia tunggu kotornya hebet. Oh, tutukan dah. Dia ada Yakov. Kişiyaka.
Алтан уга оттаран ehebet. Балтара минуте қалла. Итинник маатын. Иһеттен. Тустахаты бихи олдук. Ол гымар итинникке иките. Тирахаттар бута. Атыннык тустуаннада. Эп! Дап! На ковре Накат! идет поединок борцов весовой категории до 61 килограмма. В красном трико сборная команда Исламская республика Иран, Махти Виси. В синем Алпамис Дерниязов, Республика Узбекистан. Aha! Nakata oba! Düet altta. Kaya? Otuz günde kaldı. Kaya balbıdın. Doğa bilmediler. Lüle lüle! Lüle lüle! Hep! Kapsığı bitti. Ama yok şimdi Yakap alttaki yaksanından kirdik Monguska, Tuviniska, Kottoranka bitti. На ковре Б победил Кежик Монгуш, Россия. Приглашаются Муслим